H.Lalbiaktluanga kubiti hi chun moi le chun siang te fa pasari ni in kumsang kazwa somnga pani main kwa khan leng khwa lo pianga an una hi som an ni a kumsang kazwa somriat pali juni hnia lelvet liani lungleng nen in nein fa pa pakhat an neya upa pani an nei bok ani kubiti hi no pan lai chingin mi harwang takani a ati tolam chu ditlat mi hlo cham tum ngai lo mi ani chian ngai na tak chian kom thiam takani a chung ko harsa tak chang lo se lian ani a kumsang kazwa somsari pakhata aizola chukin hemi chung hian leng khwa changa ke chum thleng vokte phurin ke na kala a vokte phur chu shalin zirna chunzom na na mang ani aizola chukhiana u reverend H.Lalbiaktlanga zukfina a u hian zirna sang chunzom tura kal sande ta ka wangin puchuma mission ven thlang te bula oma thisena inzom na nei mi asi lovin puchuma de hian fa pang mai nan lo en kola morning class te karin ba zir thleng an hne na hian omani kumsang kazwa somsari pathuma pikhol kungin PWD building division a pion na mu saka kumsang kazwa somsari pakwa LDC a kai sanga sang kazwa somkwa pakhata UDC a kai sang le in kumsang ni som pali me ni som thum pakhat khan superannuation pension ni chhuak ani FMGE and wakara obi na lo chel to a Mizoram Cancer Care Foundation lo din khan secretary masaberani a Goshen Hriatrengna pomin mang takani a Jubilee branch ke chief din interim leader masaberani a Goshen Noya sub committee peng sang sanga member ani to a puiting Sunday school zirtir tu te poni to a pathiani chon thushil tu ani mek bok Jubilee Goshen Pavalaya po chairman te po lo ni to a tin mission bank khang branch wai me a po section le branch a hunrei tak OB lo ni to ani wai me a hian life member ani kumsa ni pariata cancer na veiti mu chu ani a Mumbai la main enkolin chumsom pali la yakala pathian khoi nazara cancer chataka enkol theina omzela hengte awang hian Goshen Hriatrengna ain manna tam tak chu ati zui theitalo ani kumsa ni som ni October ni som pakhat pathiani khan a chian te tloin an nu pain an leng chhuaka an ho nu hian a khwa te sikina chaw hle maya a tho ha em maya October ni som pathuma ma ason thei meu lo awangin Ebenezer Hospital panpui ni a chaw em awangin oxygen pek ngal ani a CT scan te ti ani a chua pa bok mu ani a pneumonia wanga omni in doctor ten an soya adan na hilo na sa to hle maya akal te po achalo ti mu chwa zer ani a ICU wadalu ngal ni in doctor le nurse na nun na chan tuma thei top chuan boy pui lain kumsa ni som ni October ni som ni pakhat khan chatwan ramalo panta ani Wena the cham voi khatna lo thlen hian ama an ngai azwal thar ema apwala hunan buat sai lo man pui tur hian u le naw chenwal chate Goshen Hriatrengna ta na lo thopui to zong ten som cheu ani
na ko pui ngoi ka sen